Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakashipo terek mentau nailar arajar arpo, kaseng Nyotrap Youth Council apor Shillong Circle, kalalit kan rai ki barjela hakasnong maukria, hakakentoit ke balatem kum ka Loom So Rio. Kajing lek kenra barjela ke HYC hakani kasngi kedai hakajaka badang penkre banchna petrol pom kebala pentrai daka Hindustan Petroleum bad hakani kajaka kani kaseng kalalap ye kisan ngot ki barjela ki bawan na kajela West Bengal ki balasa hakani kajaka klam ki kot kisla ki babiang ban pentikanaru bakidai ki baladap tes bad ki balaj na uknyang jingpang COVID-19 layalam yakani kekenhon jongka HYC do Presiden jongka Apo Shillong Circle ubak Bitlang Kharkungor ringkat u General Secretary ubak Francis G. Maulong. Hadin balai keren berkino penyak jongka ni kejingtrai harengkat kejingran lang kipulet ke Maungap Police Station. Kidkot jongka HYC kila Pak Mino ikini ki barjela nagani kejaka bakin lek pai no shala kisnong lajong. Kata iskuat bentuk berfikir hadin baik lek kata ka report kami kumno em kan ka report em kalau ne ka report kawan negatif kila yo ke message mobile menta em dia hard copy fan ini saya yok sibet hard copy nong ka hard copy kan tin lo kata iklan de bisong karantina em kini kita pernah berbalik em kini nani nyeli sport civil tinggal atas untuk em kini national swab atas juga tenang tu ki pasport polo pada tu iba sakrang de la atas na polo rumah dari yang kiwana yang kiwana nampak kita sudah trek apa nampak dan tu para sini yang tu ada yang milih orang dan kam saudara senang sepunya bak kan di saudara lah pun ka prosedur pun ka hak yang ka government ka kada perni ya ka order ba ini kini di dasar bawan train badala kin hadan ya pun beli atas tu mau pro da beli kalau kata kuarti asal sini kin habis belum minta video orang minta ini di train pun ni sisa ni em kita nak work permit nampak pun ka jengah pedeni ini ga efek tu di nawas dunggal tetapi kalau pun ada tiang ini bawa jeng malu cepat dah kan bahkan ni work permit tapi kadang bila sisa work permit kan train apa nampak kalau bolosan mentaru em dengan deportation kadang tu diskonsul tempat di nampak ada kau boleh baca em ila lek mentau ila lek lama sebab ni pun ngiptip orang ratu kalau mah ada empat nyila apa ini em itu ya kata em ko pek ni nak lang dongi deng ya pun sangat saya ka long ni ba forum ta baru kata dia fin suku lang ni trail lang nomor film film lah bak lek gitu malah saya si jam kalau kuno bisa kinong pek kinong iu kali ka citre ni ru film lah ban ong bang nganga tiklik ofi dia ru problem long ni kuat ban kamu tak kajing uat tinggal tak tak kajing bahar jong tahu nah kalian keseng hadian pengilawan ban jurip bat ban baik punya ya kata kacing long cuman kecup ngadu ikut kislah bofer coba ketum ke sorkar miglaya kalabu paling khantam ning ba katra koi kya habe dei kum ka di kapur ka ba kum ka jai pen rio ka mat yau niu klam jingpang positif COVID-19 te kita ikut kislah pengiladin cek kita ikut kislah ki bala pendiang kita kislah ki pempat simla pendiang ada kini kinong punya coba dia jingtrai kum cu ai nuksa kalian ka sarkar lingba kalibor department hakiyat sini hakiyat tayo baladap ban penmi ya ketua order ba kino ki notray barjala ki bawan ban tray hakano no kat sinong la hanu no ka than kidai ban da le swaya kata ka rapid antigen test ka ba lakukum no hapot lais ngi ban lo kata ya ka ba government prapta ba kidai ban yo ru ya ka permission ane ka jingbit na ki deputy commissioner jong ki district ba pher te habai de bakani ka jingwan jurep ko jongi isem ba
kani ka jingle ya kani ka tes ya kini nong tray bar selaru kia thu ingi baglada pelle ya kata ka rapid antigen test ya ka ba iso benya ban si rukom namar ba nyimsim lai i ya kita ki kot kisla ban pet i hangi baik kini dikar ada bande ya kani ka tes tray la si thu ingi bahdian bade ple ya kani ka tes kila siyo da ka message hapo ka mobile jong kini nong tray bar sela ya ka ba kum kaseng inamla ban priang lane ban shania tang hai ni i message iba kipa syakini ginong try badala abang ikeliru abai dei kata kacing yo ya permission nah ka DC jong kani ka is kasil yimsim layu i ya kata badia kabakum kaseng hakani ka step komenta ilahap ban pensange ya kini kinong try badala bagi ladap tha ya kinong pej lani kinong penya ya kani ka jing try bagi dia pensange suah namar ba kabu jing ma lingba ka jing don tu kini ki badala ya kani kinong pej ba nong song snong ja kani ka snong ti sindan hakani ka step komenta ngadap ban pasong ya ki ja jira buki ya bagi haban dalam no ya kina caka-caka bakiwan